ina tunasa patareka dua tamasarata lu tamalaisang dia ko masahada aku mau jello aga jello aga na jello tahu aga emak jello ya tu ampai pak jello emagi na ye mana tenendo limai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita saksikan ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kepada beliau guru kita Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya na melo icapai hilalan na yawan niwe melo ki mala dua telu hikmah ya pipak bicara hakiki melo ki sappa dua telu baraka ya waddinge angka yala boko tamawari imma gina mancaji mappadece pangkaukang imma gina angka mancaji mappatamba tepak rilalanna atu tunggal dinota na waddim madeceng ampebe madece pangkaukange na suku pakasiwiange na wadding angka salama rilalanna atu tunggal dinota makoto parupai mamatu assalamakange riwano akhirat mati insyaallah. Jadi yawan niwe rogi ki tu na rekorewa ki na degaga talolongan tania pacara may bawa rogi na muidi rogi to iya naturungi nak pusa mak bicara kau dega talolongan man rasa ki. Jadi sedapat mungkin angka baraka wadi talolongan. Sitonganna iya ko ibuka ikita sejarah Nabi purena palala puang Allah Ta'ala di malam hari angka telu. Nomor sidi Nabi Musa, nomor 2 Nabi Harun, nomor telu Nabiullah Nabi Lut alaihi salam, 4 Rasulullah. Tapi iro Nabi Musa, si bawa Nabi Harun, si bawa Nabi Lut hanya diisrakan ipalalam penini dengan jarak kurang lebih 400 km dan agana si pulauan Ninolah itu meninggalkan kaumnya dan Nabi Lut, sedangkan Nabi Musa berangkat untuk berdakwah ke Firaun. Dan cinampak minola lalangnya, tapi dia berjalan. Dia naruh pa Isra.
Nah sebab ia sengi Isra perjalanan malam. Kemudian Nabi ya purai ipa Mi'raj, ipendre okolangi dua. Nomor sidi Nabi Isa alaihi salam. Ia langsung yakkan menrek loko langit kedua. Jadi itu ampai Nabi Isa, latu ia sewe engkau mau piuk ke langit kedua. Nanti di akhir zaman akan turun. Angka ko hadisa yansilu Isa bin Maryam min manaratil bagha. Akan turun Nabi Isa fi yaumil Jum'ah. Jadi as-sujuma naipano Nabi Musa dan diturunkan melalui manaratul bagha. Bahkan ada riwayat mengatakan masih basah rambutnya dan akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itu di akhir zaman. Makanya ia Nabi Isa langsung yakkamen rek kolangi nasaba isalamak kan ngukupong Allah Ta'ala. Iya ro Nabi ta selain Isra juga Mi'raj. Ento. Jadi selain ipalalampan ni ipendrek timenrek langi. Na iya ro Nabi ta sitongan na wattuna yalok ko Makkah dena terulo Masjidil Aqsa. Sebab itu kok ya subhanallazi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Memang starna okwi Masjidil Haram dan pacapuran okwi Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra nah, tapi Mi'rajnya naik. Makanya Nabi tak boleh Makkah bawa lo Madinah. Okwi Madinah suruh mas sempajak don rakang. Selesai mas sempajak Nabi tak makutana hai Jibril onrong aga ye. Maka dia malaikat Jibril inilah Madinah. Di sini kala engkau akan berhijrah. Dan onronna Nabi tamas sempaja watiro, disitulah dibangun Masjid Nabawi. Melanjutkan perjalanan, didampingi ke malaikat Jibril, lagi bawa loko Gunung Sinai, Bukit Tursina. Disuruh mas sempaja don rakang. Selesai mas sempaja Nabi tamak kutano ke malaikat Jibril, onrongage Jibril. Maka malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa bicara langsung si Bapang Allah Ta'ala dan di sini dia menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah selesai dipatarno si Nabi ta 10 kilometer bagian selatan Masjidil Aqsa angka onrongo kuriasa Baitallahmi onronna Nabi sajaji ibawi Nabi talokoro napa isuro mas sempajak don rakang selesai Nabi ta mas sempajak makutana onrongage Jibril maka malaikat Jibril disinilah Isa bin Maryam lahir. Salah saya menyokoro napai bawa lo ke Masjidil Aqsa langsung memimpin salat Nabi tamancaji imam makmunna 20 nabi dan rasul cidi batau tuh Nabi Isa bawa ya sesai tau mate manang maga kong kai mapak tau mate makmunna nule denonro ia tona mancaji isyarat maka dia tu Nabi ta imamnya para nabi nasaba alena mancaji imam menjadi makmum itu para nabi dan rasul. Ia namanya caji dasar. Setelah itu baru nabi diangkat diantar ke langit. Ia namanya caji istilahnya pembahasan di kalangan ulama. Maka dah ia ro sitongan na sampajange tania pakasibiak baru. Jadi aja tak kada boleh mani mameraja nabi tanapang kesempajang tidak. Nah sebab mas sampajan memang ni Nabi tanah pajokah ipalalangi Nabi lepati mas sampajan sebelum Mi'raj Nabi pun sudah sholat kemudian sininna Nabi itu angka mana sampajanna Nabi Zakaria mas sampajan ukulalana mihrab wa huwa qaimun yusolli fil mihrab itattongi mas sampajan Nabi Zakaria di lalana mihrabna Maryam mas sempajang, Nabi Isa mas sempajang. Saya diutus oleh Allah untuk matumali lorindoku maparentangi sempajangi si bawa sakkae. Jadi Nabi Isa mas sempajang, Nabi Ibrahim mas sempajang. Jadi dia itu gaga Nabi dena sempajang. Angka mana sempajanna? Nanya Nabi takang imun ribi. Berarti itu sempajangnya angka memang ni semenjak angkana yasan Nabi. Jadi aja tak ada Nabi taman apa kesempajak deh. Mai tanah Nabi Adamu pa masempajang. Iya na tumatu nang pembahasan makada iya ro sampaja subuh sampajana Nabi Adam. Sampajan loro sampajana Nabi Ibrahim. Sampajan ngasarae sampajana Nabi Yunus. Sampajan mangaribe sampajana Nabi Isa. Sampajan Isa sampajana Nabi Musa. Iya na ro nang pembahasan dalam kitab Mabadi Azazi na rampe tau panrite makada iya na he.
Jadi itu penjelasan atau pandrita matu piu bahas ya roh. Mudah-mudahan kurangi 10 menit tetek sera. Tapi ngerangi muka aku kan naik si jam. Apa si jam macam ramah. Aja nani pali wangi si jam. Namu ya roh mapat di ulu toki matu kemetala dai. Jadi iya roh nabita saya tidak bahas sebelumnya. Langsung diangkat ke langit pertama. Si runtuk Nabi Adam. Jadi itu pangonron na langi pamulangi Nabi Adam. Menre ilok ke langit kedua si runtui Nabi Isa. Si bawa si runtutui si bawa Nabi Yahya. Menre langit ketiga si runtuk Nabi Idris. Langit keempat si runtuk Nabi Yusuf. Menre mataru Nabi langit kelima si runtui Nabi Harun. Menre lok langit ke-6 si runtui Nabi Musa. Naik ke langit ke-7 si runtuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Mataru Nabi telok yasek na langit ke-7 angka ci di alam ukro asanna Baital Ma'mur. Onronna malaikae matawapa setiap waktu. Angka Baitullah koro ya sange Baital Ma'mur angka Ka'bah koro persis dengan Ka'bah yang ada di bumi. Dan disitulah malaikat tawaf. Iya natuna kena malaikat Jibril Muhammad ataruno menre gangka ma iya. Jadi ya tu batasan na malaikat deno kolangi ya sek na langi nonroi. Ya sanna Baital Ma'mur. Okoni romon rosinina malaikat matawapa beribadah kepada Allah, tapi tungkat langie angka mana malaikatna. Iya mitu nano okolino nareko tugas. Iya tu ampai malaikat yang tugaskan melalui sulokolino. Iya koe subui enoi. Iya melo jaga kosoi. Iya to sinareko asarai noi melo jaga kawanibi. Pura pi masam pajang asara enendre itu malaikat jaga asoy. Jadi dua pergantian itu. Makanya itu sampai subuh disaksikan para malaikat. Maka namagi nengkah. Nah degaga sampai dia saksikan ni malaikat. Nah sabaiya subuh dua kelompok malaikat ketemu. Malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang sudah turun. Ketemulah di waktu subuh. Ina tunah kada nabita siapa yang bersedekah di waktu subuh, maka ada dua kelompok malaikat yang mendoakan. Nah sabak sirun tu ina tu ampai ya sei pahalana sedekah subuh, nah ia pasti sedekah loroe. Ia kong katau masum bako subuh dia tu napa ada barakana nareko tangga sopina sumbang. Magai nasabak dua kelompok malaikat milodongan. Makanya kaya sedekah subuh agak barakana. Imamun Nawawi Ad-Dimashqi menyampaikan siapa yang bersedekah subuh selama 40 subuh tidak terputus, maka dia bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah, karena itu bisa tembus doanya sampai ke aras. Maka itu ampai atau pandainya Pak Guru ki untuk sedekah subuh. Kemudian sholat asar masalah. Nah sebab angka hadisana Nabi terampai pula ku Ibnu Abbas maka dah nareko angka tau dena jamai sampai jangan serak dengan sengaja maka sininna decen nama pamulai ele letuk mengeribi tak de mana. Jadi masalah tu ya roh. Ya ko sampai jaloro deni jama angkamu ya apalan apa sidakai si basi kiri Toma dosa tomi ha, tapi ia ko sampai jangan serak de tajamai tak de mana ngiha de cenge ma pamulai to moto letuk tamu mengeribi. Nah sebab memang ternyata ya dua sholat dijaga oleh dua kelompok malaikat. Nah maka itu jadi aja tercapai nak. Ya tona tu dua sampaja madari maraji-raji najama tahu ya ko sampai jangan serak ya ko pak galung nasang bay manyaman to majama pak lemah nih. Ya ko pak kantoro nasa tomatako. So narebo pole kantoro. Ya tapi sampai jas subuh itu tau matapak patu napa wedding na pigau tong itu sampai jas subuh. Ya jitau makanja patepak na tu napa mas sampai jas subuh makanya maka de guru ta Profesor Dr. Hamka. Ya kome komi tasallang ya ko malepa itawe. Kamana ko tu salangnya si pulung. Na mode na puasan katollah. Tapi ya komi tatau matapa ya ko subuh. Makiro. No?
yang kakama kalau lo memang baine lo no masigi mas sampaja subuh mutiro-tiro kadang kagak nak dar lo mas sampaja subuh itu itu iya miko acara danduk nangkai makotom itu kemudian iya rona bita ipodannya ko malaikat Jibril ataruna Muhammad saya tidak bisa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda semua dengan rezeki dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat insya Allah. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman di sekitar kita agar mereka tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini insya Allah. Dampingi sampai ketemu dengan Allah. Gang kama iya kapau nguli wangion ronge hancur ka ina tu apa makre manja paroko kita berasanjina maka dalam risalahnya dalam kitab berasanji itu anta nurun fauka nurin, engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Nah sebab malaikat Jibril cahaya tapi dia nulis tembus si meloi mulawi sehingga engkau lebih tinggi daripada dia. Nah tu nak ada anta nurun fauka nurin. Menre nabi takenri lo angka alam ya se'na sidratil muntaha ya se'na baital ma'mur asanna sidratil muntaha tapi deno corona bita engkau pa ya se'na satu langkah lagi maka dai witai cara mana serekna soborutta Profesor Dr. Syekh Jum'ah beliau mengatakan sidratil muntaha di atasnya itu ada alam namanya alam pena ya kini alam memori. Jadi sini na peristiwa melo kejadian ngokolino ang kamana ngokoro. Sampai ke amak lino kamana ngokoro. Jadi ya ko angkat atau ipatembus pakitanna sampai bisa melihat tempat itu, maka dia akan mengetahui sesuatu yang jauh sebelum terjadi. Ini tulis nak kada nabi tak desa ka ilulungan lino lawitai capana maka umak kumatu capana. Makanya Nabi informasikan karena dia sudah melihat sampai akhir. Jadi angkat tahu panderita yang bisa tembus dibukakan tabir oleh Allah, tapi dia ini pendek cuma dibukakan tabir kemudian diberikan rahasia, akan diberitahukan rahasia-rahasia langit. Nah, makiro magai nasabak mega sampaja sunnahna yaitu tahu mega sampaja sunnahna maka dari Allah Ta'ala lima kunala lima matanna pandangannya adalah pandanganku. Makanya ya ko pakitanna pun Allah Ta'ala nala pakita betunganna dia bisa melihat sesuatu yang Allah simpang dan rahasiakan untuk yang lain. Makir. Jadi kita sitongan rahasia makanya itu sampaja sunnah Pak Bu penting. Ya roto pandita tadi mega sampaja sunnahna. Yo puidi biasa minimalis nih. 2 yolona subuh, 2 yolona loro, 2 monrina loro, 2 yolona sara, 2 monrina mangaribi, 2 monrina isya. Minimalis. Tak 2. Kemudian alam pena itu maka di guru takalisi reng almarhum ia neriasang alam istawa. Ia riasangnya alam istawa okoni roma beresalan nabi talori pong Allah Ta'ala. Ia natu napuadai makada at-tahayyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala ro assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi nabi yaitu pawi at-tahayyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ia naro ada na pau nabi siulon na pong Allah Ta'ala. Siulon langsung. Makanya Nabi itu mengatakan kalau di hari kemudian orang beriman akan melihat wajah Allah seperti bulan purnama. Makanya agana sepong Allah Ta'ala assalamu alaika upassalama nu Muhammad ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh umasaitono agana sanadita assalamu alaina tapassalama kapun wa ala ibadillahi sholihin nania atamu iya angkai soleh nalai decing napaciuki nabita iya kene iya pak nakrana pong Allah Ta'ala salama anu sabara ni mondri dia nabi ngerangi ya usalama na urusu to ne urusamu ikui mondri tapi nabita de
Karena memang Nabi itu selalu dia mengingat umatnya. Maka ini pun Allah Ta'ala, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi ta, Assalamu alaina tapas salama kapur wa ala ibadillahi sholih. Si bawa atamu soleh. Yana tu nak kada tau pandita, ia ko mubaca tahayae palai sengirila palange pasti diri peringerangi. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah lepako. Napa musambung assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lepako. Napa mbataru assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin lepas itu. Napa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja tak pasti sumpung ya roh. Aja tak ada tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam tapi saya nasabak lengi kalamullah, lengi kalamur rasul. Adanna puang Allah Ta'ala, adanna nabita, aja mu pasidi. Tapi oko paringerangi, aja mu palaisangi. Yana tu nak kada assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka nabita assalamu alaina, puang Allah Ta'ala nabita ro. Wa ala, maciutoni okoro. Ibadillahi sholihin. Yana tu nasa patareka, dua tamasarata luta malaisang. Puang Allah Ta'ala si bawa nabita, kemudian idi atanna angkai matepat tepat cu ele takor. Yana tu nak kada aku masahada aku mau jello agak jello. Itu biasa pakutan. Agak na jello tahu. Agak emak jello. Ia tu ampai pak jello emagi nanya. Mana tenendok lima? Ia Pak Jallo satu-satunya memiliki saraf yang tembus ke kalbu, jantung Pak Jallo bawah. Yang lain tidak. Makanya ia ko babi yo kilala jantungnya kidototi ya. Ia ko to masahada nasi sumpung na batul lo kilalangnya kidototi ya. Sia corak kidono kilalang. Ia na tu nakada na pakedo tu alena. Nareko si kadongi apa ia matoko ia natu maka da agama jallo ia mbabbi okwe na pakedo ia tapi tidak selamanya ini bergerak ia ko tembus si kedo ia ko dena tembus dena kedo tu ia natu ampai maka da ulama pa hakiki deje na tu tatungka-tungkange tanya ia tu wa angka tu tahu na tungka suruh tania. Jadi asyhadu alla ilaha illallah kedo tu ya biasa na puta ale nama kue ko makan ja tu nasabak na curi la palangi ang kedo kue maka de tu na salah maka dala palan nauki tapi de ni oki maka dala ilaha illallah si kedong ni okoi ilalangi si bawa ya na tu nakada bekukukun na suruga. Doko patareka tapi aja no bahas mana ngilokor malah sauluki matu yang penting terjamai matu sampai jaga matu pi walingi kami nama gampang itu maka doy maka tu peraji de angka maka gampang matu walingi. Kemudian salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, di situ tidak ada kalimat sayyidina. Ia nama dari pangewangi tahu angka tahu baca kalau saya itu mat salawat utari sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kasih Sayyidina. Nasabah Sayyidina itu mapakai ada ilori nabita. Jadi aku salawat nama malaikat dia Sayyidina maka baik malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini berona apa? Malaikat. Pak malaikat ini tu masalah walaupun nabita tanya lena. Malaikat okwe agasana okwe Baitul Ma'mur iya natu salawati nabita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ga sayyidina na. Jadi kung katau masampajan na itu nabaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad maka itu cocok. Ya kung nabaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dia salah. Paham ya? Tidak salah. Pada ko milau ka we guru biasa mali analogi maka pada ko milau ka we rinung kada talinga we tak si kaca tapi mereka ngak we si kaca maka itu sesuai dengan perintah. Tapi ya ko malaki we si kaca na pamalaki lepa-lepa tapatadangi yawana maka itu mapaki ada isana.
Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu melaksanakan perintah. Ya ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakia da hilalana as-surong. Itu bedanya sedikit. Kemudian pura yaro noni nabita iya naro sampaja na tarima ro. Iya naro sampaja betungan na sisa istilahnya ke jero. Nah satu pandita makadai si tarimayan ni po ng Allah Ta'ala natarima ni nabita sampajangnya ro. Natarima ni. Jadi iya ro sampajangnya ukko ni ro pura natarima ukko mimati atinna nabita ipatama. Deno kulunna ukki atinna. Jadi ako nabita memas sampaja la ya'rifu wala na'rifu degaga ni isang. Nasaba si tembus memati atinna yana tuna kada Sayyidina Ali iya nabita ko pura ni kama Bilal dena gaga ma ina mawia rupanna nabita samanna dena natanreki naiya ko sebelumna mas sampaja nabita makbatena memita ki cawa-cawa berunna nabita mapasaukini nawa tapi yana melo mas sampaja nabita de samanna dena tanreki onrola dana batu atinna nabita ko melo mas sampaja. Nah sabak ko memati atin na ipatama. Yan na to ampay biasa makutana sabak maka maga ko nabi mas sampaja maga paringarana maka nabi tayo ko nabi mas sampaja dega aga taunis sangiya timon rinna namong kasada dinisangi yo pwede ko to mas sampaja nang kataw barasi nga irisaha maka dalani ro barasi kan kataw ko tanya mas sampaja ngiya. Jadi to tapi yan na sampajan nabi tanya sampajan na atay matu bekang ngejar ko nabi mako kemudian no inabita ipanonyo ko malaika ero pak deni dampingi ya jaja takada yero nabita terima sampajang idampingi ko malaika ede gangkanyon na baital makmur malaika dena nendre layase jadi jadi dinna mani nabita tu si olopo ng Allah Ta'ala na terima sampajang jadi dinna mani anak tarimana nabita ro na sampajangnya iya na romancaji masalah na sabak makuye no isiruntu Nabi Ibrahim tapaya metomi ronakutana Nabi Ibrahim makada Muhammad agamu poleang dena kada aga na podaku pung Allah Ta'ala makadami agamu poleang makadai Nabi sampaja nasa siaga nasa 50 jadi makotia ruwi tadi Nabi Musa ya matur nakutana agamu poleang makometiwi takong kataw lo yokka long kataw lo Malaysia na rewa tapamakutan aga na pula nasa Milo ang kapa tawo ko mayelo Malaysia lati Malaysia aga na kutan pa Malaysia aga na pula nasa Baje taw pole Makka umrah aga na pula nasa Sujadan Tere Kristal gincung cila bilang-bilang gitu pak ya neto meron aku tanah anak pula dan anak kada aga muita ya meron aku tanah Nabi Ibrahim aga pula Muhammad oke nabi sampaja siaga 50 makin Nabi Ibrahim asalanga nga Muhammad asalanga nga oko umakmu suroi bali di salakku di lalas sampajanna dijadikan kada tu tambahan dena corona na terima nabi tambahan na kega kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim iya na tunanya sa salawat Ibrahimiyah namo ade ta baca yaitu satu sampai jatuh namo masahada mami na paki masalawat asali apa ini tu lagi tapi magi dibaca salawat na Nabi Ibrahim kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim atau kama sallaita ala Ibrahim alati assalamakan Nabi Ibrahim magi ni laudongan Nabi Ibrahim nasabang kajan Cina iya ko ni laudongan muka umakmu Muhammad si tengah apalan na pasidakaku utarongan ngimatu ke Surimondri jadi itu tahu cek de malah napa may gamo matu kangka kana tarongan ngi neneta pa itu Nabi Ibrahim neneta idi apo naman ngi makometivita nene be pa yan ang kagaganan rita paningarang apo na kecuali nene seke madarira lo de nanri nasay dewan riya tarobannya puku itu Nabi Ibrahim napa unasan si tengah apalan na pasidakaku tawana matu sebagai syafaat dariku
Kaya rapalana Nabi Ibrahim, apala pasidakan Nabi Ibrahim, dapat nilo ko pong Allah Ta'ala. Puang, talinga kesempatan meka panremanang isinin na atammu, mapamula iya sewe latu kamalino. Mapamula Nabi Ibrahim, Nabi latu kamalino, na panremanang. Jadi gaga tau ko masigi din na sidakkay Nabi Ibrahim. Sinin na isa na lino pa, lay sidakkay manong. Aja tak ada salah, kapere lay sidakkay. Yahudi lay sidakkay Nabi Ibrahim. Sina na tau mo, na sidakkay manong. Nalatu kamalino mak ikabulkan ipadongan nato pak makadai Nabi makadai pong Allah Ta'ala Jibril tama ko malay kapuruk na suruga molengi Nabi Ibrahim. Jadi Jibril itu mengambil segenggam kapur di dalam surga na panalin Nabi Ibrahim. Makadai pong Allah Ta'ala suruh buangnya kota sieh. Nah, itu digugur ditaburkan di laut. Yana tu manca jipat je. Kapuruk na tu suruga manca jipat je. Yaitu ampai dia itu gaga taulino denan repet je. Pas sidakana Nabi Ibrahim. Yana tu nampai Imamul Ghazali. Ada kitab terjemahnya itu di rumah dalam kitab Hiyalinuddin. Maka dari Imamul Ghazali dalam bab makanan, adab makanan itu. Nani gini kita mandre pas sidakana Nabi Ibrahim sebelum nandre andrena. Maka akan dianugerahkan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Pak dongan itu ya. Jadi kongka anak-anak taneloki ko macai tasuroi manre pat JCD napa manre. Ya ko pure manre nanre manre pat JCD napa minum macai ya tumatu. Cerdas itu. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Nah, itu caranya supaya macai anak. Peje. Yang kedua, ia ko angkat tau manre peje cek na pemanre nanre tidak akan keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Nah, yang ketiga, ia na pokok. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan dan makan garam setelah makan. Itu Pak Burhan. Itu untuk laki-laki. Yo pidi matoi sabar ani. Ini. Jadi itu barakatna Pak JB. Jadi inatuna tu pas sidakana Nabi Ibrahim. Yang masih menonton sampai menit sekarang ini, terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kata tu Pak dongan Nabi Ibrahim nak bereng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah kalimat wala haula wala quwata illa billah. Ina tu tanah-tanah ukilalana surga. Ini gini kita umelo dupa tanah-tanah mata tanah pilalana surga karena surga itu gersang. Katakan gersang ada belum istilahnya angkat tuh ke surga dia pegat tanah-tanah. Nah nigi baca ya sikiri ya natu tanah-tanah tahu mata tanah pilalana surga. Enaro ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah itu pandite wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Nabi tambah gitu. Nah, sebab itu kalimat itu ada di sayapnya malaikat. Nah, ya roh. Ya namanya miro taala sikit ya. Poncok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ini roh. Ya kemakada malam te ustaz saya tak polo-polo nih. Ko sini subhanallah 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 subhanallah. Salah saya alhamdulillah ya ko warba ila ilaha illallah la ilaha illa ko kami Allahu akbar ya ko juma ila haula wala quwata illa billah to lipakwan yo mat teru umakraki malampemu piero idi mani bawah sikiri na guru takalisiden retala yang sikiri na guru takalisiden reng saya kemarin ketemu dengan Pak Jepar Langko kodang nasir guru tadi asa ulurang pas menre okotoe bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah bismillahi majreho mursalna rabbil ghafurur rahim napa tudak guru tanapa makra bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tu lima bismillah minaletu
No menyoko to gari ni tena ko Pak Japar langko nasan. Akasia gai baca bismillahirrahmanirrahim apa nasa ide ni bilang baca bami. Baraka nabi to ko kita na reko angka tau to lima bismillah rilalan na alalangan na dena terlambat ya tu ko melo ko jokai. Dena terlambat. Betongan aku makan macipi waktu mace imajala langnya bismillah ko mataru mudapi ya tu. Itu. Di kata tu kisah na guru tamali belawa ini langsung temantara ini otona nolak maka dia guru tamali sikirina bismillah na men na surumana ngi men re okoto ya pak lalangnya korokola kautara biasa oleh palabuhange si jappa si tanga yola na paidapi o korola pai si jappa si tanga namero tatong kato si sana melo rewa gurutta menyantara maka de gurutta mali enre mana no enre mana ni tawe napa menre gurutta mali mak bismillah maka de yero sapirio to denang kana lantang to na latu palabuhange denang kana lantang lari malam pumi to denang kana lupa maka dan kasal lupa ya nasa wakatani batu manistirna letu sisan nasa torewa magocani ha apa ini ke gurutta jadi itu gurutta mali belawa itu gurutta ke mali itu wali Allah yang diberikan karamah oleh Allah itu. Jadi tutupan rita mako tu Pak Bu tapi aja nanya rui lalung amal kangi terus kiri insyaallah namo salawat ni namo istighfar ni ampati kata pananungang apa ia memati tu bismillah pak angka meto ibaci akapi itu selama 40 hari wadi paki min laudong ya kungka aga-aga cialaku ciatarala boleh balu mi balu na ciatarala darah ibalu na ciatarala bacangi bismillah kasiaga 760 na ruah tapi 760 na ruah selama 40 hari tarala ya tu nong kana darah cialaku ya tu tersuruh baca kajanda ciatarala itu ya ro bismillah nih kemudian paterui no inabita yaro nabi Ibrahim maturu no inabita lokko langit ke-6 siruntuk nabi Musa mi makutana maka da agamu pole Muhammad maka nabi tasampaja nasa siaga nasa 50 maka nabi Musa jolo Muhammad yaro ya ummaku mawatang malampe umurukna na mawatang iya ku ummaku isuro jame tu 50 silada apalagi ku ummakmu dia nama lampi umuruna apa ia tu umak dioloi maraja memati tahunna apa ia Nabi Adam 15 hasta berarti pada tanrena telistiri ya iya pada telistiri tropona pedek lau itu tawe pedek madani iya pak iya madani anak mundrika madani mana manito pedek madani mani pedek lawi pedek madani tau mato aja na riolo maraja mana mo pa iya magi na makoko anak SDW riolo pa pada anak SMA makoko dari noi pedek madani gitu tau riolo maraja makomono rona ramadani itu ngare makoko angka na anak makoko anak 5 tahun umur na mau bagi gitu angka makoti haro gitu pede lawi nanya naro Nabi Musa maka de Muhammad jolo enre komil lawi kurang maka de Nabi tawe makoto ngabela na nawa nasa deka maka sinu lepigau inan cini pacalang menre sarana Nabi Musa menre Nabi ta kurangi 5 Mario ni Nabi ta nasa ikurangi 5 40 mani 5 maka Nabi Musa enre komil lawi mego mau pa ya tu menre si yero Nabi ta ipalolisu metoko Nabi Musa akaserai malolisu 5 manisoro maka ni Nabi ta 5 mani Musa maka Nabi Musa de enre pomilawi Muhammad 2 naje maka ni Nabi ta cica ngak menre ikurangi 5 na 5 mani ya ko menre ka capuni makanya maka ni Nabi ta mata anak saya berat cukup itulah yang 5 makanya agak nasa Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah itu akalan Nabi Musa Pak
makalah si memati Nabi Musa maka dia pandai makalam memati Nabi Musa iya ro Nabi Musa angka pangilauan na waktu na mancaji Nabi dan dikabulkan agak melo imite secara langsung rupan na pung Allah Ta'ala tapi tidak dikabulkan maka melo kaje mita kita pitami leta puang maka dia puang Allah Ta'ala dia mulai Musa jadi na ditanya puang Allah Ta'ala dia nama dipita Nabi Musa dia nulai iya lagi pak waktu na suruh terima wahyu terima kita nah mesi pak bicara si puang Allah Ta'ala isuruh mapuasa kalau pulau sona napa yale peraturan aja lalu bisa wisimu aja masih kak gigi tapi genai do pulau ruaso nama puasa more ni mau timun nama jabauna rapot takeju nagoso isina ya naro dasarna siwae dan didenda Nabi Musa disuruh melanjutkan puasanya sampai 40 hari bayangkan ni pelanggaran Nabi Musa pak masih kak gigi ini suruh tambah puasanya 10 sona itu Nabi Musa baru bisa tembus tapi ya memang tawita Nabi pak rata-rata ya hukuman na 40 sona Nabi Musa 40 sona puasa, Nabi Adam 40 sona sujud, Nabi Ibrahim 40 sona kopi, kemudian Nabi Yunus 40 sona kuperuna balewe. Petana balewe. Iya na tunah kada to pandrita ijabu 2 40 yauman mania. Ya komiku terima domu 40 sona 40 wanina aja murubai. Iya ko sini milau sapeda milau gangka 40 sona. Pak mega tahu sini milau sapeda salasa milau motor orba milau oto. Namo malaika emang pat diulu to. Asangaga je na Cina iya. Kira jadi makanya ko milau do ko sidina aja na mega lada rupana betongan na wadis milau mega asalamakang tapi ya ko ramparang aja na mega lada. Aja makale to anu po macina to aja sidina. Iya na rubu pandanung apa aja kong kana tato moto ki melone ma balikan ka sepeda sana rewa ki pole kantor ma balikan nga mobil sana mesi ki joka ma balikan ka tembak mesi ki joka bajana ma balikan ka celana aga yelengi palingan es-krim namako tapi kong kana ta moto ki ma balikan ka sepeda me kilo kantor ma ingat balikan ka sepeda ka kirewa ada mi ka sepeda aku mama mesi ki matinro ma balikan ka sepeda si minggu mito 5 kadana ta balikan ka sepeda ya kong kadita pasti taliangan na sabak tu liya metoro na Chinay namo atay ko mangin law rupon na makoto tina kada pangalatal macina to ngang hatakwe yana tunah kadaya wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i izadaan angka capakna utarimay pak dongan atau mangilaw donge izadaan ko mangilaw domoy peko yasa kagapit to ngilaw do din ngilaw do nga yan naron na yasa to mangilaw din nilad nilaw sa peda bajan na motor bajan na auto nilaw si mendre jabatan mo makana mereka ay tao kita dia po ngayon jam pagi yung makuan itu akal arapangan na ko to pandrita ko sinsiro pamitilaw ayan na to nakaraguruta napaguro ngaro iya na tuko ibaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar iya tu pak dongang lo bang dege sana tu lipakul lisari aja mau pala bawangi lisari wi apa iya tu pak dongang payasa doa sapu jagat apa sinin na isa nalino di mana mo patama tapi patamay aja mo itay laba rabbana atina fid dunya hasanah Dece ngagan nalino machinay ilaw niyo koro lepan no chinampa mulisari wapil akhirati hasana ilawi yarona milawi nanche idece ko surimonri wakina azabanar aja tapagesay ka api neraka gara-gara ya bilawe yana tu nakada to pandrita misapi bedaka kega aju kega awara kega awu napakuat di makada milaw dong itu na masuk cuma Dewi na jelaskan ya Pak Maseke napatareka kasah nasi ya sange donna aja deni pala bawang ili seri pa nah yana tu nama masuk rabbana atina fid dunya hasanah lepani ilau ni ya ko oto tilaw ya ko sepeda tilaw itu ampai ko berhubungan badang itu we isuri lepi liman nama kun raya pada tau madaka ena pun rese 5 tahun na patulak kang liba ambiona rone be napa jelok liman na menre na rekuyalengi nyaman na baca ya tu rabbana atina fid dunya hasanah ilau ni ya ko bupati ilau yo ko tu insinyur ko matiti ilau perampok ko matiti ilau nah di mana
Ya makom itu. Tak paham ya roto? Iya na tu nak kada tahu pandri teh. Iya tu dongeng nak magampang. Tali na mipak dongeng marjing. Itu. Jadi kok mudah-mudahan kayak magampang mudah-mudahan tak paham. Pak iya ria nampak guru ngak guru taruh. Gitu. Maka dia tu pak dongeng nak ya lo batu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi mana dia tu tuli-tuli kong kata baca nang kata pasti taru-taru kada dia na pahangi. Nak kada Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah al-fatihah. Ai tahu dia na pahangi. Ya na tu nak kada guru tahu lah bawangi dia na liseri. Nah itu. Jadi napat tereka kata we pai dua tahun mat tereka dia penelengi mau pak ki di wenne malolongan mudah-mudahan bisa diamalkan itu. Kemudian ironna agana Nabi Musa kadena kana siruntu po Allah taala iya na wakkalan na Nabi Musa na suruh Nabi temalolisu na degaga untun na Nabi Musa ako sampajangi kukurang degaga na tanya umat na suruh jami umat na minabita. Maafin nak kena ko miloi kurang nasaba iya komendra inadita siruntu po Allah taala na rewa siruntu Nabi Musa ang kamu pinurna po Allah taala ko nabita sehingga maka Nabi Musa melona no nabita Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya na tu nak kena tahu pandrita nigi Kutu daging pakatok baku mimbara untuk malik katok baka dua na lima atau ipake itaru yoko aroy sebelah kiri itanra yokoro napai baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah maka ia tu tahu matu itanrai nabi takuk surmun langsung itanrai itu. Itu doa yang dibaca ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Apa lagi? Depa makundru-kundru to dibela Ahmad ia senge Ahmad Nur Muhammad ia mato tu ya serahasya ia mato ambok na ruwe ia mato tu ya seng sempajang ya jadi sempaja ia mato Ahmad ia mato ambok na ruwe ia mato rahasia ia mato Nur Muhammad ia mato apa ia tu Nuru Muhammad ambok narue makanya ti salawakidun rupa nabi tajaji uku makka makaraki Allahumma sholli ala Muhammad iya ku iya angke yolo napakang kapuang alatara dulu dek na panipancaji sewe-sewe ya sangin Nuru Muhammad salawakna makarami sallallahu ala Muhammad si salah tu bedana. Jadi ya kunurna nabi tata salawaki akadaki sallallahu ala Muhammad. Ina tiasa salawat Nur Muhammad. Tapi angka pak bukana sebelum salawaki Nur Muhammad lai bukai. Aga pak bukana Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Iya matotu na baca tawe na rekocia matin romatanna. Ya nang katau cia matin ro matana dua ngaso ni cia matin ro surat baca itu matin ro nasaba iya ko rahasiana matin ro itu aja nan Pak Burah man ro ba tidur dia matin ro matana kecuali pura ki minum kopi dia matin ro matana itu kau tahu dia si salah tapi guru tadi asana Pak Guru sebelum minum kopi atatu kangililamu bacaan salawat na pemema napa mu baca Fatihah pacuru ikan hukum kutu kopi napa minum dena ruba yatu makada dena patin roko de napatin roko yatu dega pangarunna magi na kanuku ipacuru ulina Nabi Adamnya jadi yatu ulina Nabi Adam ya kanuku napa manarang isinin na tu ulina Nabi Adam kanuku manam demetona to inamo pak iya natu napaki pat dara pak galunge ya ko ceki nanre ulla tanat-tanata ya natu nakada ulina Nabi Adam mu pake matanang minungi we pala na mitau ki kong karacunna tapacuru kanukut talaga tu racunna ya kong ka aga pura na liseri tay kanukut tapacuru tak det ya kong ka we mitau ki makada deto gagaga nune makasolangi kanukut tapacuru tak dingit iya na tu napake tomato tariolo komelo imino napacuru ikan ukun na ko ay palay napamino sa balagame mato moso na yato gagay kong kakot
tupak disengan atau pandrita ya po medi maka dia ceritanya tuh dia paham. Itu ilmunya. Kemudian no inabita materu mas sempajang inabita polino dua ngasuyon roh. Hari pertama ituntun Muhammad tamai subuh. Jadi tu lipa mulawat tu mi podangi tamai subuh, tamai loroy, tamai asarai, tamai mengeribi. Jadi ya rona bita ya mi rona patokan. Maka dia menamumpo pajarannya tamai subuh. Ia na ubah matan naswe capi waktu na subuh. Ia na maliwan na ajo-ajo polo kujujum na maliwan ni mata swe cede tamai loroy tu. Ia na malamte na bayangan na bandai na bandana tamai asarai. Ia na labu mana matan naswe tamai mengeribi. Ia kotak dengi bayangan merek tamai isse na rekomumpo ipajaru kasip ia tu tatonge mapute makwa de na lapat tatomi berarti capu ni betul na subuh. Nah sabak tamani waktu sahara. Maka daki di imsak. Ke Indonesia, ternyata Saudi Korea Saudi imsak itu subuh. Sekarang ini terima kasih banyak telah imsak atau pas 10 mendukung menit. Jadi ya tuh Jangan yang lupa lagi ya pewarna like dan subuh bagikan imsak. video ini Pas pada imsak saya orang-orang di makan sekitar sahur. kita agar mereka Nah tahu sabah ilmu iya yang ro makan ada sahur di dalam cepat video nami ini. meto. Pak Makadani pun Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Tiga sahara sekitar 15 menit sebelum subuh. Magini asa sahara, yana tuh makan sahur, makan di waktu sahara. Ikan bicara gini di makan sahur padahal basara. Ya aku makan dari sahara itu waktu sebelum masuk subuh. Cek de okoro. Yana tuh nak Nabi tak akhirkan sahurmu. Betul ngena kalau mau sahur terakhir pi. Detik-detik terakhirnya. Makanya itu ya Pak, ya na imsak, napa kak mandre subuh. Tapi manre moka sebelumnya. Tapi apa manre kak nandre. Tapi di dunia kami makan sahur, manre bama. Ah, iya na imsak, malah ka Roma si bawa air putih. Niatkan sahur, dapat sunnah waktunya sekaligus dapat sunnah makan sahurnya. Nah, makiro. Jadi ini mani makanya Pak magampak. Ya me kenapa ki me manre wai macipi waktu Magi Indonesia ya napi say waktu imsaknya 10 menit dengan Saudi. Ya ko Saudi nak ada imsak tamati subuh itu. Magi Indonesia de. Nesa tau pandrita maka ada macam apa tau Indonesia imsak ni tu 50 tambahin andrena. Itu jadi nalengi jada 10 menit. Lampu kuning. Kenri malah dalele makre nabi te ya ko bangi Bilal wadi mo pemandre. Ya niko bangun mimaktum papi sawi mandre. Berarti azannya Bilal itulah waktu imsak. Ya ko azannya Umi Maktum itulah waktu subuh. Ah, ya naronala dasar to pandita. Angka dalelena Pak, dia ka dalelena. Angka cumer to pandita dia mina podangi makada bami. Wadi mo patu mandre te ko imsai. Mage supaya maripai. Iya si mega mo ba makoko mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Sampai ane di musuruh. Ini alina de na pui na idi na pakacucu to pamala saudo maka na mapi ni acara ma iri di pacara ma pa de na mungki acara ma ko de gaga dalele ibaca mako titu to pandrita riolo de na mungki na palabangan na ko de gaga dalele na yopo na mondrita payero na sapa magi de na kada to pandrita biasa mana dalilnya na sabak na sama kadatannya tugas na pa kampungnya masyarakat sapa dalele tugasnya mengamalkan amalia. Apa ia kolene suruh sapa dalele salah itu agalungan nah. Jadi agalun no sempajang aja namo sapa dalele apa namo muruntu dalele salah pahasi ko matu. Apa demu pahami kaidana ya sange dalele. Iya po mega mako ko nasa ki hadisa na runtu na tapana mamaloto oh maki hadisa. Di na jamay. Ta coba ni buka hadisa. Maka di nabita janganlah engkau buang air kecil dan buang air besar menghadap ke Ka'bah, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Magani. Ya tengi teme jamba mengolo ke Ka'bah, nah suruh ki nabita mengolo atas si mengolo timur. Nah karenanya si senate. Iya rohat desa ena pau nabita kui Madinah, rijan na Makkah.
Jadi ya konteks nai baca malah saulu nih. Nai watangi cocok nih denok Indonesia napa unabita. Makanya ulama menafsirkan hadis itu hanya mengatakan janganlah menghadap dan membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Nah karena mana nih? Itu nama kuam itu Pak Bu. Jadi dia itu nanya mana ada lelewe tapi bacaan nama kada melo nanya mamalot to tau pusan nanya tu. Pada mije tu ko botinge angka pannasu bembe, angka pannasu sambal goreng, angka pannasu nasu buku. Iko tau polewe andre bawa nih jadi. Aja nemu aku tenang maka kip agamina. Tanya urusanmu, urusan aja nang ya roh. Begitu jadinya tuh kok agama angkat tuh jenang. Ulama yang jadi karena dia yang harus menetap terati. Oh iya. Itu di ustaz bangsa aku ya Pak. Tanya kak panasu. Agak pelik pangantara andrema. Itu ya kumparote si makada mapaji. Cairi panas itu tanya wantar haknya. Makanya itu saya tidak punya pendapat. Saya selalu menyampaikan ulama ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan begini. Makanya nasaba iya rotau pandrita polukiro nakaji napasu idi ustaz sebangsa nakwe lau palette maniero. Jadi itu ya papaletu mak kaya saya gunana papado ko warkope engka tu pangakangakawe pelah. Makam itu tugasku ya. Gitu. Iya kong kaparotes kagak kita nah lo numbuk cak ina rumah mempulang kada tanah ini ya roh aja nenek mun tanah mak itu jadi ya kong kata tulis sapa dalele pak tapurai kada ikut sapa pada tapi dia toga kok di pak maka jadi gak tahu pak napi talungas sama guru agama apa dalele mana na sapa napa salamana ngijamai. Maka dia tu tau panritana bida manang wah tau ilaknat manang magai mameraja mamaulu kene ilaknat igurut tak ya Abdul Rahman Ambodale dia mungkin mancaji wali ya mana roti pak maka dia ko mamaulu ite mameraja ite pelaku bidah lece cakap Allah Taala nanya guru tak ya Abdul Rahman Ambodale latu manado mamaulu latu manado mamaulu latu kisah na guru talo mamaulu ko manado na lepo jukawa kapalae na sebo lari tama wae maka lupa-lupakan ita we melon lo mala palampu maka guru tayo mo mukedo saruban na minagat ta guru ta na dempara ni lokro kapala sebo tatuto padahal na dempara pulilalam latu imanado na panomanang itay barana na ali saruban na guru ta na salepang ide na maricha na pitama wae itu ko wali angka bungo ko pa lo kamaki siwa angka ko tumondri na pasay masjid jamiatul khairiyah sana angka bungo ko tumacabe polokoro iya robunge denang kanali te wena pa maluca wena macalla wena mapanje lawi guru takoro na micui mi bawan na tutui na sabaja pimuala wena latu ya se macino wena tak de pajena micu putena mi topan rite itu barakana apa iya kene ilaknati guru tapa mamaulu mameraja dia namu kiale ke istimewa makor. Ta coba ni gere sapa ro tentu makade bidah yang kagak tahu pandritan ele karama. Dia kagak. Jadi kega na tasang tahu salama. Oh kumanya rumah kita di rakyat. Kita kecucu Pak. Makadang kana tagatu ni sulara na mabolo ni dinro na malampi ni janggo na makaduja na kapatungan. De to Pak. Dewa kada salah ya ro de. Kebetulan ya dewa janggo tapi aku ya mironasa sunnah maka dia miniasa sunnah ko tagatu misulara mabolo linroy na loro janggo aja salaki megan itu Pak makoko dia na melo mancaji mamu ku dia na melo macio iya na to mas sampaja dia na melo na labir masaboy mas sampaja cedi di ko tangana taw ika dia meto na melo dapi ki kata bere pamulang na saba idi ya komen re ustaz sama cara ma dia memang kalingi apa angka metidok teringangi maka dia ko monro ko tudan wadi ko madosa ya ko made ko dua pala mulolongan ya meto tipu dan karena kau menjauhi ahli bidah tidak duduk bersama ahli bidah berarti dua pala mulolongan makanya tuh kau ustaz toli na dia si cocok apa made Magin ade Pak, nasabak menganggap bahwa madosa iku mundur, iya na paham make Pak, iya na pamuso isalang matu. Na mega po tahu dia nama ingat. Dia nama ingat. Dilupakan oleh Allah. Nasabak hidayah memang topa. Jadi iya ku ya apa aja mau susah.
Itu yang pai ko kanu ko jamu tak susah apa ngajamu ki ilmu ki mataru. Itu butuh hidayah. Kemudian upat terus 5 menit. 5 menit. Jadi ia ro sampajangnya Pak maka kau nak magi wakada nuru Muhammad rahasia ia mati sesempajang makui ko patareka tareka jolo ia ko tatungi maka dia alipu ia ko roko ite ko sampajangi huruf ha itu hai makoto ia ko suju huruf dal ia ko turang huruf mim ndak modele na watakale beto ia ko tatungi alipu ia ko roko huruf ha ia ko suju huruf mim ia ko turang huruf dal agokina Ahmad ndak ia naru yasa Nuru Muhammad ia tunah kada ia sange sampajang Nuru Muhammad ia kuipak bicara lahiran ia sange sampajat tahu jadi ia kongka tahu dena sampajat tania tahu ia tu ya jadi ia tu ia sange sampajat tahu ia na tunah kana bita asam pajamuko na saba utan rai tu ummaku matu nareku sampajana betungan na ia ni tu tan rai ko mas sampajang na saba ia memang toro Ahmad ia na tu sampajang ia na tu nakara nabi taje tu mabe nakara Muhammad ulue mim aroi huruf ha pinggule huruf mim ajebe huruf dal ya tu koliu ite negara ulunna mim ha mim dal ajena maka dari Muhammad ia na tu nakara patareka Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang apa rokok sujuk watak kalebe Ahmad ya natu sampajang nah kada aga yasam kata to baca itu otak kali ku pangulur di Baitullah nyawa ku pangulur di Baitul Ma'mur Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang Nuru Muhammad la ilaha Allah tahu pusat ku baca ya tu deh baca deh jadi terpaham akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah yang dibawakan oleh Gurta Ustaz Muhammad Yusuf Essos di MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalam ceramah tersebut dan ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema yang insya Allah berbeda. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.